accompagneranno un pochino, diciamo, saranno forse al Stary Most perché aspettavano che l'amministratore andrà in giro. Saremmo più formatori. Dichiarazione ancora troppo presto, forse non ricordo, per domani alle 10 volevano fare delle foto sull'incontro con i sì. Ancora i miei. No, per questo non ho. Nekakav statement, zaista, vjerujete. Jučer rekao gospodin administrator je rekao, što da vam kažem, dajte mu mogućnost da se informira. Ja? A biće neki... Ići će okolo, da? Ne, ovo nam je nova uniforma. Bueno, nosotros que vamos y venimos, nosotros vamos y venimos, porque ya intentaremos seguir con la prensa. Okay, no. Con armas automáticas. Here they are, you see the little shops coming back. And Dit wordt. Sí, sí, que aparece y luego la nomenclatura que yo utilizamos Y este era el puente que mueve. Sí, por ejemplo, decidió que estar en naranja ahí. ¿Te imaginas lo que ha cambiado esto? Sí, una cosa favorosa, ¿no? Bueno, aparte que era invierno. Claro, esto era la... Porque micrófonos que el mío. Eso sí. Claro, tampoco. Sí. 2 minutes in Spanish for the Spanish team. I know you. Aquesta reunificació està molt a l'acord de Comissó. Llavors, si veure, o sigui, no, des de les 10 o sigui,